khona falo 96.3 FM Mbongeni Ngema Astimela sasezola Stimela sasezola Ako miona e kwa ga botse ka gare ga sermo ya sago sa mamarrato mutse community radio ya lokgotla ka shola se lega yeo e go gashetša go ka go tlologa a go tsogona ka fa ka gare ga moago go parra wa MCRS Media House hauso le mmila o mogolo wa R573 wena mme ba re le moloto ke lena la tsela ntwewe ge ka ba ke gona o bula se le mo sa go sa mamarrato ke ya go tumedisha ebile ke ya go amogela ge ka ba isale o ditsogona fa go 96.3 FM ke no emela ka maoto ka mishale tsogola ka la go ja ka re tanki ga tanki ga bedi tanki ga raro a metsotsong e masomepedisinyane fela go ikela go ere a jale someti ke gore 29 minutes before the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšhama ubane re ya leboga magagesho re ya lebogahle mafaratlhatlha mafaratlhatlha o no re o sa raoa dilo di sepela gabotse di nametse mmila le phefo di go bontšhe go raoa le nna ke nna mafaratlhatlha leina laka jala go ne molato a ke tsebe moroka pele motlho mongwe nka ya ka molago kgaetšedi ya rena gore a re fegolele se borala go ne le se o ka ratago a go se fetiša motlho mongwe ke nagana gore malome ka kapa re ka tswela pele ra kwa dillo tša bona re ka tswela pele ra kwa dillo tša bona ke ne nneta gore jwale ditaba di eme ka ena sesi gore a titsebiše ebile ba nape a re fe tsona ka moka ka botlalo a re ya leboga intro awa le thele jalana go la pitšentše kgolomane le a tseba gore di-introduction e bereka jwang e sepela jwang a ziše thobela ka pitšentše kgolo ke a letamiša ka moka ka mo ngwakong ke tamiša ba theletše ka moka gae nna le bolela le Sandra ga Manganye Sandra Manganye o tswa kae gae ke tswa ka Mmanapiane Sandra Manganye ka Mmanapiane re ya leboga kgaetšedi ya ka ke mang nna ke nna Lucky Manganye ke dula Newstead ya Maganyaka Newstead ya Maganyaka re ya leboga kgaetšedi ya ka re ya le amogela ebile o ka re modimo a ka le thuša a lefa maatla la kgona go bea ditaba tša lena gabotse ka mokgwa o le di tseba go ka gona a re kwe kgaetšedi ya ka nna ke ngwaletše pitšentše kgolo ke kgopela thušo ke kgopelang go na le mathata ka lapeng la mokgekolo la kokwaka ka mo ke dulang ka gona go na le mahu a hlagang batho ba gona na re tseba ba bolokilwe mara ge re ntše re tsamaya mo ditseleng re tsamaya dikerekeng ba re botša ka gore batho ba se ba robale so ke dile ka re tšatši le la matšatši ka botšiša ka molapeng gore why rena ka mogae go ba le mahu a no loko go feta mengwaga e mebedi wa boraro re a boloka go feta mengwaga e mebedi wa boraro re a boloka phetolo e ke ileng ka e kgwetša ka lapeng ke gore kokwaka o nyetšwe ga Manganye a re mola nyetšwe ga Manganye sa le kgarebe mogala jola a monyetšeng wa ga Manganye a robala ge a robala fela o mošile le bana ba bararo e leng basadi ba bedi le lesogana le le tee ko ga tlo hwetša molekano le mong a moriša bana ba ikabang ba 7 a moriše bana ba le ka ba 7 awa ba godiša bana ka moka go sebe le bothata so ka le la matšatši mogala jola a dulang le kokwaka ba rile a go batšiwa dipolaseng and then a tšewa a išiwa mo a dulang gona ba botša bana bale ba gage ba botša ba re tlang letle le bone tatago le nešuka mo o go baditšwe bana ba le ge ba eya ba fihla mo tatemogolo a leng gona ba re ge ba tsena ba hweditše tatemogolo a le ka mo ntlong ga a fihla ka mo a ba le ka mo ntle ba kwa tatemogolo a bolela a ne a nnoši a re ntho e boletšeng tša re nna ke tlo tsamaya a ke sepela ke tlo tšea bana baka ba ke neng le bona le mosadi ke neng le yena ke na le bana le mosadi ke neng le yena mara ke mokgoditše ka bana ba bangwe so ka ba botšiša ka molapeng ka re okay tabe e bile le ikwele gore mogala jo boletše gore o tlo tšea bana ba gage ba a ba rileng le mokgekolo wa ile sa be le thibile lehu ka molapeng go sa hlokofetše motho a mathomo o ileng mamaka o hlokofetše ke na le 13 years ne ke sa le monyane ke yena mathomo-thomo a go hlokofala ka lapeng wa go bulela mahu a tlileng ka morago so phetole ke ikgwetšeng ka lapeng ba itse ba re gonna ba re aowa re tlo sepela ra ya ngakeng
ra nyakišiša gore tabe eo ke nnete ka nnete mahu a hlagang ka mogare ga lapa a khosa ke mogala ke tatemogolo goba ke mahu a batho na kana ntho eo ke šala ke e bolela bo go ne le setlogolo se se tlhokofetseng ka mo lapeng le sona se no hlakahlakana mahu a ke bolelang ka ona se batho ba neng ba tša nako ngwe e telele motho a tšere nako e telele ke mmaka o betšwe 2 years mara ka morago ba latelang ba hlokofala ba bangwe ba no hlakahlakana ba hlokofala malomaka o hlakahlakane kgwedinyana tše pedi a hlokofala beke tlang ra boloka a hlokofala mo ra boloka ka meka beke tše pedi tša go latelana mara be ke sa le ngwana mara be ke kgone go bona gore go riega eng so ntwe e ndirileng gore ke be ke feleletše ke fihlile gore ka baka la gore thušo ga re ikgwetše ka re a ke ngwalele pitšeng tše kgolo and then re kgone go solva probleme ka gore ka gae a bana taba le yona tabe ya gore ra fela and nto ngwe e ntšhošang ke gore unusually setlogolo se se tlhokofetseng ke a se bona mo ditorong wa tla and ga e tla a mpolediše o ntshwarisa segateledi and a tle bošego mo baneng ka bo ma-3 le ka bo ma-2 ka nore e thoma mola ka bo ma-10 so ma-10-9 ke gona a tlang ga a fihla ga a mpolediše o tlile go nna maga a mabedi le la bo-3 o tsene ka mokamoreng yaka a dutše le magolo aka e le yena le magolo aka le mamogolo bong ka mokana gona batho ba hlokofetše ba dutše mo fase be ke ipotša ke re ke a lora ke tsoga so ke lebelela batho ba le mola ba dutšeng gona a ba sa le gona a mile a ba ka tsoga ka sebe le bothata jwale sesi o a buša gape nna mo go nna o stopile o tla go morwedi aka le gona o tlile mageng a bobedi le la bo-3 o retse morwedi aka a re mama ga go kae ngwana ka a re mama a re a ruša kae mama na a re ke a monyaka ke nyako sepela le yena ngwana ka o re a lora ne ba le ka gare ga bus ka mare ga bus go ne batho ba hlokofetšeng ke family hlokofetše le yena ke bole a botšišang gore nna ke kae ke yena a hlokofetšeng go na le mamogolo a ka o motee wa phelang ka mare ga bus ngwana ka gore na le ka mo godimo ga bus a le o morela gore sesekgane o iša kae mama and then o ne le bokoko na o rawa ke a monyaka ke nyako sepela le yena ngwana o la o thoma wa ragaraga be ke sa ba ka robala wa ragaraga a mmileng ke a motsoša ke re ke eng e bontle o re mama sesišo wena ke re o ka yena a mmileng o re aowa gape sese o re go botse gore o e tla o tlo go tšhia jwale a ke sa dula ka gae mihle sentse tabeo e ba gona ke phela ke ita ke letsalo mihle ene e nngwe gape e diregang ka kua lapeng go ne ditlogolo tše pedi tše ba neng di a bajwa ge re tswa re ya bathong ba re ke lefofonyana mošimanyana gešo ngwana mamaka o ba kgatha meriri tšatši la tlo thomang go hlakahlakana ka lona o no re go nna rema go bontle gape be ke re ke khata motho meriri ka kwa motšhino la o duma ka mo hlogong yaka ka dipotse ka ra wena o no kgatla ke go bolela ga di ngwana o la ke ge a thoma bolwetse bo tsena mo la go yena o ba kgomola nako e ntši ba fetša kgomo tša sa bolele ga ke etswa bampotša ba re ba mteile ka lefofonyana la go kgomola o mongwe o no thoma a ba le sekolong ba le mo learnershiping o no thoma hlakahlakana yena a dule le nna o dula le ga mama gage so ga a hlakahlakane mehlakano eo ke a bitšiwa ke le mmerekong be ke bereka ka 2022 ba mpotse ba re ka ra bohlakahlakane ka re ke tšheiša ka 7 ke tlo fihla mo gae ga ke fihla ka neta ke tsena ke kgotša ngwana o la hlakahlakane ene a nyake motho o nyaka nna ke nnoši ba la bangwe ba le wa ba swara wa ba gama bana ba banyane ba khiwa ba ketimiša ba la ke fihla ke a mmotša ke re papa gane go riegang o re mago bontle ba rena ke a gafa ke ra bona ke go bone o gafa mare ke a mmona gore motho a seo ke mo tsebang ke re gane go riegang o re gape ke ne matšatši a mantši ke sa robale a mileng a bolela ka mokgo ke re bolela le nna o bonang o bolela lotše nna a re dikwešiše a mileng ke rela bana ba ka re šetse re le bana ba bagolo ba gona ba babedi mara a bana taba le ntho e direga ka lapeng ke rela bana ba le ke re a re bone re ka setse motho o ramiša sepetlele a re tše ngwano khirimišeng samwe re bone gore ke nnete ngwano ke lefofonyana goba go riegang ka ena na ra tša ngwana o la ramiša go gongwe e le bošego ka bo ma 8
past 8 ka gore ke tšhaitše ka 7 go tloga mo ke be ke berekelang gona go fitlha intša boma 15 minutes a re fitlha kwa ba re botsa gore a ngwane o ke ba mo tšheletše ka lebakeng a mo tšheletše ka lebakeng a re ee a mile ba mo fa tša mo fang tšona ba ra bomišeng sepetlele ra tša ngwane o la ka miša sepetlele a re fitlha kwa sepetlele ba mo tšere madi ba tša le moroto wa gage ga ba fitlha kwa ba mo hlaba injection a gore a robale ka gore ba na le fodisi a sa robale a ratha yona fodisi eo ka moo ambileng ka mo tlogela sepetlele e nngwe gape e re tshwenyang gape ka kua lapeng ka mo ke dulang ka magolo a ka dijo tša rena di a sepela le lekgono la re itla mo furugu re apeile ka pitše e kgolonyana re kgone gore se ka tla re apea gape mantšibua dijo tše di no fela re sa apele a swantse re sola dijo tše la di sa lekana a re tsebe re go riegang di ja keng a re robale bošego re bona dilo nna ke kgona ora ke robetše mo mpeteng go tšwelele mosadi a tsene ka moraka e lebane dining room a tsene mo dining room a fihla mo kamoreng ya ka a ntsoring a fetša mo a 10 mo passageng a eka ko kamoreng e la ye nngwe ka montle ga jarata ka moke go ne le katse bonagala bošego fela ka tsebo mosegare o ka se e bone malobanyana mo ke bolaile maribiši a ne ile ba re ke mankgakganyane be le menkgakganyane e mebedi lethwintshi lao ke nang le ena be le tlile re dutše mo stupeng a re dutše mo stupeng ke kwa nto re ka re gane go riegang a mmele ke ra ba mahlatse a re lebelele kwa godimo rekeng ga re mo stupeng re re ka nete re kgwetša bo mankgakganyane e be a meetse bile re tšhela kua mankgakganyane bale ba kgone go tša ka gore ba kgone ba tia re ba bolaya jale ke boditše family ka baka la gore ke nna ke phelang ka kua gantšhi ke phela le bana ba gešo mošimanyana gešo ena o ke reng wa fokola ka be ke tlile le ena mo jale a kwane le tšaka nna di bile a nyaka go mpona totally and then ke phela le bana ba ka ba bararo gona ka mola malome o phela le rena mara ke motho baneng le ena a ke tsebe gore o ne le leboifo ba go riegang ka ena o no fela ke motho ana a itswa tsena motho ana o tswa a tsena and ntho ngwe gape ba re file spiritual husband ke a se bone ke a mmone ke a e bona ntho ga itla mo gonna jale unusually ke e bona e ya mo baneng mara ke bona ka toro ka sontaga se be ka go feta ke ile ka re ke robetse mo mpeteng ke a lora ntho ela e ya kua ngwaneng so ka kgona gore ke e tshware ke re ke itia fela ka tsoga ka phaphama ka be ke ikwa a ke tsoga ka mo ntlong be ke boifa ke bona o ka re go na le motho and a sena motho a gore a re robala re time le bona re laeta le bona le tuka bošego bo ka moka naga lona mare dilo tše di no hlagalla re no di bona gantši le gantši ntabe ngwe gape e ntshwenyang ke gore ne ke kgweditše mmereko la ne o tshepiša gore be nka kgona ka bereka ka thuša bana ba gešo ke rile ka re ke le mmerekong ka le la matšatši ke ntše ke le busy ke le mo thileng ke rekiša wa tšwelela motho a fihla mpotša re wena ba go tsamaiša le selo motho la ka mo lebelela a re ba go tsamaiša le selo a go ne nte e tlo go lokelang ka mo lebelela ka mpotša ka re gane wa bolela sona a raba ke no ba ko go botša motho la a tšwa a sepela ka nnete ga re le a ke sa le mmerekong go no direga gore go be le mme mongwe a tla runya ka cashback ge mme o la ga a fihla mola o a giwa le nna ke re la tsa re customer o a giwa le nna mola o bola le nna ke thera go ba fase yena o godimo se ke motse ke a ke na tšhelete mare ke tla gopelela ka thiling e nngwe e latelang a re okay ya go ne bothata so go a direga gore o ba reka malana ke lebala go dirang go tlika malanale ke tša malanale ke tlile ke le checkers ka tša malanale ka no ke la ka gare ga checkers ka mdirela cashback ka gage ya 500 ka re tsamaya ka mogomba gore le 500 ke mo fa malanale a tsamaya le ona ga a fihla kua ba kgwetša bane malanale a sa thikiwa a fetša ba re se ra gore nna be ke kwane gore le motho la gore ke mo fe sešiba sele so ya ba gona ge nna mmereko o mfelela mebereko ke a e kgwetša mara a ke bereke kgweditše 4 a e kgonagale kgweditše 4 a ke fihle kgweditše 4 ngwaga go feta 2024 ke no tepotša gore a ke mmerekong ke nyako bona re go diregang ge nka se mmerekong ka dula ka re mara ke sa mmerekong ke tlo dira eng a ke sekolong ka ya sekolong a ke fihla sekolong bo se ne bothata
ke tsena sekolo awa go sene problem ka mo Sekhukhune TVET ka nako e santse re tle re ngwale di-test ke thoma ke tlala ke letshogo ke a kopa ke hlogo ke a hlakahlakana a ke se gore go direga eng e santse ke ngwale di-exam ke a hlakahlakana kopa ke hlogo ke a tswa ke a mo ke yang gona ke a botšiša gore gane go riegang ke botšiwa ka gore nna ke sepedišiwa le selo and selo seo se ba ntsamišang le sona ke sona se nrakelang banna ke sona se ndirang gore ke se ka ba ka concentrata dithutong jaaka ke sona se ndirang gore ba nrake meberekong ke sona se ndirang se ntlhoiše le batho motho mongwe le mongwe kopanang le ena a ka na phela le nna few minutes nyana after that šetše ke motena jwale ke kgale ke sepela ntate ka kapa le prof ke tsena ka mo ke tswa ke hlapišiwa bošego le mosegare mara dilo tše ka mokana ga tsona ga di tswe and a gone mo ke llelang gona ka baka la gore batswadi a ba sa lego malome ke motho mongwe wa mmotša gore malome go riega so le so ambileng o no re motlogolo go mamogolo ba ke šetšeng le bona ka lapeng o mongwe a dule le rena o dula ka gagage ke distance ke Newsstand o mongwe o dula Driefontein and then o mongwe o dula Daveyton so ke a ba hlalosetša ka tabe gore go diregang ka kua lapeng ntongwe lengwe e diragalang ya e reporta go bona bana ba ke ba hlakahlakanang ba tseba bana ba le bane mengwaga e me-3 ba hlakahlakana ga ke sa re ke lebeletšego wa fokoletša go thoma o a ke re ke lebeletšego ba fokoletša go thoma yo and nteng ko ša mohloko ke gore ditlogolo tše di šetšeng ka mokana ga tsone ge e ba le mathata ba lata nna ba botša nna ba mpotša gore gape tseba mmago bontle go riega so ka molapeng go riega so ko rena ke rwele mathata a lapa la kokwaka ke rwele mathata a ka le bana baka ke be ke boše ke rwale le mathata a bale ge ba tla ba tlo ntlhalosetše dilo tše ka mokana ga tsona di hlakana mo go nna di ntira gore ke be depressed like di kopa ke hlogo a ke robale tekana bo ma 5 hours 4 hours e enough for nna gore ke robale okay sesi a re thome ke go kwele o beile ditaba tša gago gabotse di a kwagala motheeletši o go kwele ka mola dikgokaganyong tša leago ba go kwele ebile taba tša gago di bonala di ba kgwathile kudu a re tsene ditabeng re no re boedi morago ganyane ke kwele o bolela ka taba ya lapa le lego ka gare ga lona wa gama ke nna ba ga Mankane okay ke kwele o bolela gore koko o ne le bana o ile a nyalwa go diragetšeng ke nyaka phate o fela koko ke ngwana Matšeke yaga e le ngwana Matšeke o na le di-twins angere di-twins la gage le nyetšwe ga Nkuna yena a nyalwa ga Mankane koko o rile a re ga nyetšwe ga Mankane mogala jwa gage a robala a mo file bana ba bararo okay e le leswana le le tee le dikgarebe tše pedi aga be sa le kgarebe angere be sa lo menyane wa khwasa gore go riegeng a hwetše o mongwe and then a mo hwetša a dula ka lapeng le lefe ba sa dule mo lapeng la ga Mankane ba hwetšane dipolaseng ka mokgwa ba ntlhaloseditšeng ka gona ambile ga ba hwetšane dipolaseng ba tloga ba yaga Tsantsabela le Mogala-Jole a mo file bana ba 7 Mogala-Jole ambile bana bale ba mokgekola ba hlakana ke ba 10 ka 3 yela e goditše maga Mangane and then a ba 7 ya ga Simba Mogala-Jole o ile re ga a le dipolaseng ba mo gobaditše kwa dipolaseng bana ba ga ba founela ba founetše go ba rile ba kgwetše molaetša ba botša ba re papa go lena ba mo gobaditše kae mo a berekang gona bana ba le ba gage ba ya kua ba babedi ba fihlile kua ba hwetša tatemogolo a le ka madulang ka gona a ba fihla ba re ba hwetše tatemogolo a bolela nnoši a re go a bolela a nnoši ba ba tse gore ke mamotho a bolela le ena mantšu a ntšhitšeng o itša re yena ga a sepela o tlo tsamaya le bana ba gage a ba bala ka mabitso ka mokgwa ba balang ka gona okay a ba bolela a ba a re ke hweditše mosadi o ke dulang le ena le bana ba bararo ke mo file bana ba 7 mara ge ke sepela ke tlo tšea bana ba mo go mosadi o ke tsamaya le bona jwale nteng kgotšišang e ke ba botšišitšeng gona ke gore tabe le ikwele ene
le ikwileng ka malapeng already shitse go hlokofetse bana ba 6 and mahua a bileng gona ka re ga lapa ke mahu mama ka ke yena nnosha ba jutseng 2 years be ke ne le yena ntša ba bajwa be ke mmona o ba jutse 2 years o thomile ba jwa 98 99 ka 2000 a hlokofala ya wa tseba ke nyaka party e labe ke nyaka ke ya kuku gore kuku o bile le monna a nyalwa ga mangkanye ga manganye and then kuku ile ngwana wa matšeke akere and then a ra ga fetša go nyalwa a ba le bana ba babedi akere ba bararo akere a mogala ba hlokofala kuku a ilela mogala bo kuku o nyetše ke ngwetši ya ga manganye and then kuku gone jwale o sepetse o ile kae ga simba akere motho o mongwe le o mongwe sesi o ne le medimo ya gabo pele re wela ke mathata re wela ke maswiswi badimo ba gabo rena ba swanetše go leka go thiba tšewe ge o ka bona o le motho o wela ka gare ga dilo tša go swana le tše go bontšha gabotse gore go thomile go ba le tlhakatlhakano sedimong sa gabo lena mo lena le swanetše go gollela gona medimo ya gabo lena e yalwa e thulana ka boyona a ke botšiše go kwa go le mmoloketše kae koko re mmoloketše mo gae mo manapiane mo re dulang one jwale koko le mmoloketše manapiane and then koko le mmoloketše manapiane le mmoloketše manapiane ka gamang ka mo re dulang nna ka gona ke lapa la gage mogalabo wa ga simpa le mmoloketše kae mogala jo o boloketše Tsantsabela and then mogalabo wa ga manganye le mmoloketše kae ba mmoloketše gona bone ba dulang gona mathomong kae ke kae ga Madisha ditoro ga Madisha a re mo gongwe ba mmoloketše ga Madisha ne ke nyaka go hlalosetša nto nngwe e leng gore e khosa tlhakatlhakano ka gare ga lapa sa mathomo koko wa lena ke ngwetši ya batho sa bobedi ke gore koko o robetšeane le monna wa gage koko ge monna wa gage a seng ka mohlala koko o bone e sa le monnyane koko a tšwela pele ka tša bophelo phošo ye koko a e dirileng ke gore koko tšatši le a robetšeng ba gabo ba se gopole gore koko ke ngwetši ya batho ebile ba ye go mmoloka mo a nyetšego gona ge o ka nyala mosadi wena monna wa hlokofala o ne le mosadi wa gago and then mosadi wa go ilela mosadi o ka morago ga lehu la gago a šala a e ba le go tšwela pele so mathomo nna ke le go monna ga se ka hlala mosadi so ge mosadi a etšwa a sepela a ya go tenyakela stene a ntlogela ka mo ke ne ke nnoši gomme molankiletše le bana ba ka ba tseba gore tate o kae mo a leng gona and then ebile bana ba ka ba mpolokile mogalabe wola wa mathomo e lego mogalabe wa koko wa monyetšing a gone gore a ka thaba lena le sepetše ebile le mosadi ya gage a sepetše a bolokelwa mo a bolokelwang gona mogalabe wa bobedi o be a tseba gabotse gore ke dutše le ngwetši ya batho ene ke fa ngwetši ya batho bana so bana ba e leng gore ba gona e le go ba moghalabo ba ka se napa ba bile le matla a makao a gore ba ganetše mma go bona gore a ye go boloka le mokgalabo wa gagwe wa mathomo nto e diragalang ka malalapeng la geno e ne le sedimo se sentšhi ka gare lapa la go bapalla ke batho ba bošego le hloka medimo ka gare gobane ge medimo e le gona e ka se dumele batho ba etla go ria bosenyi bo bokaka ka gare ga lapa la ngwana wa bona so koko go swanetše gore re lokiše taba ya gage ene taba ya koko gore re lokiše re swanetše re tsebe gore koko ke ngwetši wa ga mang ene lapa le dulang go lona go nwa le lebitša ka manganye goba le lebitša ka matšeke goba le lebitša ka simpa le lebitša ka manganye so re ka se bitše ka manganye re tseba manganye mo a leng gona mara re se ra mmoloka kgausi le koko lapa la ga manganye gore le be gona re santše re bitše bakgalabe ba ga manganye ba tle ba bege lapa la koko gomme koko a boloke kgausi le monna wa gage gobane koko o robetše a tseba a ne le monna a nyetše ke ngwetši ya batho
ene bana ba le ba tlileng ba kgwetsang koko a le ka gare ga lenyalo go tlo ba boima gore ba sepele ba ye go bitša ka fane ya ga bo papa go bona gobane ge re ka re bana ba le banyadiwe bana ba bo nyallwa kae gobane bana ba ba tlile koko a le ka gare ga lapa la bogadi re ka se re bana ba ba tšee ba ba bušetse morago ga gabo koko papa go bona ye go ba nyala ga gabo koko ka lebaka la gore bana ba tlile ba kry-a koko a šitša le ka bogadi ngwetši ka se boele morago e ya go nyadiša bana morago molaetswile ka gae ka mohlobolo go ra gore bana ba ka moka ba tlileng go ra re tlo ba wetša ka faneng ya kae ya ka ga mankae ke moo kwang segologolo se re mosadi ga a robaletše ke mokgalabe a nyakanyake mo kgorong ya ga manganye gore le ge go ka ba le bana ba bašimanyana go se ka tle gwa tsoga dithulano badimo ba tseba gabotse gore ge abuti a robetše ge nna ke tsena ngwano a tlo šalang e ka ba lesogana e tlo no ba moremi so ga re tsebe dintwa tše di ileng di a ba gona ka lebaka la re gantšhi ka morago ga lehu go ba le dintwa gare ga dingwetši then o kry-e le gore go thoma go rakiwa ngwetši go thoma go tsoga tlakatlakano re sa lemoge mathata a tlo go tlang ka morago phoso ya mathomo re swantse re tšee koko and then re mmolokele mogalabo wa gage ene lapa le la re lebege semmušo ene re lebelele gore koko dilo tše dintšhi ge re di dira sa mathomo re o lebelela re koko monna gage ka lapeng la gabo monna wa gage monna gage be e le wa bokae tate mogolo tate manganye e be e le wa bokae mo go bana ba bašimane ba masogana godimo ga mmage koko a sa mpotše mo koko ga a le botše re swanetše re ye go inyaka nako le boloka koko ba ga manganye be ba le kae ne ba se gona ke phošo e bile go gona alright ke go kwele sese o boletše ka taba ya mahu ke kwele le re gone mohu o mongwe le tshwenya kudu e bile ngwana o mmona le ka beseng ke go kwele gabotse o kono re hlalosetša gore motho o gore a tla šala a hlokofala go diragetšeng ka yena sese e be le motho a phela ka malwetše mara be se bolwetše bo baneng bo ka mo dira gore a ba feleletše a tla re tshwenya a boa mo ditorong so like gantšhi le gantšhi so na a bereka diterebeng o ka re speiti sela sa diterebe sela ke sona se ma-affectileng too much mafahla a mile a fela la re sefega go fitlhela mo bading bileng wa hlokofala le hlogo e ba tshwenya le a rema le ke hlogo alright fetša mo baneng wa hlokofala o hlokofala le sepetlele o hlokofala le gae o hlokofala docteng ba le ka sepetlele ga a hlokofala alright ambileng a hlokofala ka sepetlele ba tlo mo tšea then ba mo tlišitše ka gae a bolokiwa okay se se ka nako a hlokofetše o tlo laelela ke bomang ko sepetlele o tlo laelela ko wena o nonnoši ba bang ba bagolo be ba le kae ba ile ba ka se kgone nakong e ntši gore mohu a tshwenye le gore mohu setopo sa gage le go o leka go se bereka o le ngaka goba moruti goba moporofeta se be le bothata bo bogolo o kry-e se no tswela pele se tshwenya difamily ke lebaka la gore ge mohu a fetša go robala a go tle batho ba maleba ba baneng le maswanedi ya go laelela mohu re no tšea ngwana ka mogae ra re sepela o ye go laelela mohu and then re baka bothata bo bogolo ba gore moya wa motho o sepele ka dipelaelo ge motho a robetše ka segagabo rena re ya mo robadiša gore go se ka ba le ba babe ba ba kry-ang access ya go tšea seriti sa gage ba tle ba se šomiše bošaedi ke nna o moriti ya ka šu and then batho ba thebola seriti le go nyaka go berekiša moya wa motho bošaedi so ge re romela ngwana re re ngwana sepela o ye go laelela se sia go kua gomme ba bagolo ba le gona mohu wa mohuto o wa tshwenya gobane bana ba ka mogare ga lapa ba tlo ba le mokgwa wa go mmona ene ga ba tlo mmona ga botse ba tlo mmona ka dipelaelo gobane batho ba be ba swanetše ba ye go motšea semmušo ba molaelele ba tsebang setšo sa segagabo lena ba gana go ya go laelela so go ya go bereka motho o la gore a robale go ba boima
sa mathomo re swanetse re tle re nyake go tseba gore pele ke ya go le thuša ka go robadiša sesi ke swanetse ke tsebe gore a gone se e lego gore sa sesi mo gongwe se bile le mašaledi ka kua sepetlele se se tshwenyang na ka lebaka la gore sesi a le so a ne maswanedi ya go laelela mohu ba bagolo ba le gona taba ye ya go laelela mohu batho ba bantši ba itšeaganyane fela e ne le bokotsi ka gore mohu wa go se laelelwe o ne le bothata ba gore mo a robaletšeng gona a bitše ba bangwe batho ba berekele go hlokofala gona mo yena a hlokofaletšeng gona mohu ga a laelelwa go swanetše go tle ba ga botate le ba ga bomme ge ba le gona ge mmaga a nyetšwe ba morete ba mo laelele gore a kgone go tloga ga botse a ska sepela a ne le pelaelo sesi wa mmona gore ke motho wa go kgwathega ka pela o ka tipotšiša gore o laeletše ya reng o kgwathega ka pela sesi sa go laelela motho o swantse o ye go botša motho re ngwanešo wa sepela o morete o mmotse gore wa sepela wa mmuša reng wa ga borena mo e leng gore re ya go beya gona go fitlhelela re go tšea re tlo go iša mo go nyakegang o mo tšea ka serete o mo reta so sesi ka mokgwa a leng ka gona o a mmona gore ba ka se be le maatla go laelela sesi a mmona a robetše so ya mathomo ke yona yeo ke phošo ba e dirileng ba ka gae nako ntši mo bophelong goba lapeng la geno dilo tše ntši gore di senyege le no ba le makhu a go latelana nako ngwe a khosa ke lebaka la gore batho ba bagolo ba ba swanetšeng go tšea maikarabelo a ba tšea maikarabelo ba gapeletša lena bana gore le tšea maikarabelo ene ke mo go thomang go senyega dilo tše dintši lebile le makhu a go latelana so potšišo kore le ile la hlapana ge o ka bona go eba le makhu a tatelano go ra gore bakhu ba ba bitšana o ga robetše o bitšao o ga robetše o bitšao ene le swanetše le rie taba ya gore le ye go hlapa and then go nyakiwe taelo ye e bitšwang motswalela lehu le eme ka mogae go na le lehu la modimo a ka se tšee ngwana modimo o tlo tšea motho o mogolo o e lego gore ebile rena re le bana re tla be re šetše re mo kgopelela re modimo mo lokolle a sepele o godile motho mo lefaseng o tlile go phela go bona tša lefase go kgotsofala gomme a re mola kgotsofetše ya ba gona a sepelang a boela mo ba gabo ba nyakang gore a tla a dule gona so taba ya ka kua lapeng la gabo lena gore go fetše go eba le dithokolosi ba lenyalantšha le tšona bana ba bone bakhu ba gabo lena ba le ka dibeseng ke sešupo se se sa go bontšha gore lapa lela la geno baloi ba leteletše ene baloi ba bone gore ke poleke e right ya bona ya go bea dilo tša bona tša bošego so gore le tle le tšwe ka mola gare ga mathata a go swana le ya re swanetše re lokiše sa mathomo re tsoše sedimo sa bolena se be le maatla sa bobedi re ye go nyaka go tseba re batho ba ba robetšeng memoya ya bona mo ba robetšeng ba le gona e tlogile e mo diphupung tša bona ga dua le na ene re swanetše re tsebe gore na wa e lebile le makhu a makaka so a gone badimo ba go bolaya batho a gone badimo ba ba ka dumelang gore go no ba le makhu a makaka a bang gona ka gare ga lapa la bolena sera se gona se se le tseneletšeng se se hlolang gore go be le makhu a gobane modimo o re mo rapelang le modimo o re mo phasang ka se modimo o e leng gore o a bolaya ke modimo o a šireletšang ene ge go ne se a neng pelaelo ka sona a no re opiša hlogo gomme re tšwe re ye go bo moremi ge re fihla ba re botse gore phethelang tate mogolo wa lena gomme ngwana a fole a gone gore se se o ka tla wa bereka mmereko mo botse le le ka gare ga leswiswi le le kaka la lehu a go kgonagale o swanetše gore le tlošeng leswiswi le madimabe le bothata bo bogolo bo bo leng gona gare ga mahua ka moka a tlang go ne lehu le le ile la senya lejwa nna a ke gopole mara nte ke e gopolang mamogolo a ka utšare a re ba sentše lejwa ka mamaka mara nte e ntlabang ke gore be ke sa le monyane prof mara monagano wa ka o bo botšwitše nte e ntlabang ke gore ge mamogolo a re o beile lejwa ba beile lejwa kua go mama o le beile nako mang and then
nako a lebeileng ka baka la stop mama ka na ba kiwa mama ka ke ngwana Manganye o nyetse ga Chauke ya ga Chauke ba montšhetše magadi ba montšhetša magadi ba mogopela aya go dula ga Chauke a hlokofalla le ka ga Chauke ya so gwa direga gore ba ba ke stop sela ba ga Manganye le ba ga Chauke a feleletša gore go riegang ba ga Chauke ba metša ba re ke ngwetša rena re tla mmoloka re tla ka morago ge re feditše ka poloko ra hlabiša bana mara sanka ba e dira ntho ya gore ba re hlabiše ba le ba re ge ba fetša poloko ba rela mokgekolo nna ke gotse ke ne le mokgekolo ka mo lapeng le ke dulang ka re ga lona ga kokwaka sebele ga mamaka ke be ke sa le monyane ke goletše gona ka kua ba re go koko ba re tšea bana ba ngwana ga gore ka se kgone ba fepa mokgekolo a re amogela a re tšea then re tla ra dula le yena go fitlhela ebile ke gola ke tlo ba le bana ke tše ke dula le mokgekolole le bana ba le ba gešo ba le ba bannyane. Okay, mamago o be ba montšheditše magadi ga Chauke a montšheditše magadi mmago o robaletše ga Chauke ebile o boloketše ga Chauke ba Chauke ba le tshepišeditše go nyala ba tshepišitše go nyala potšišo kore ge ba nyala mmago bo mo nyalela kae ka lebaka la gore kokoa go swanetše go boela morago lapeng la monna wa gage a ye go lokiša mathata a gage so tše dintše tša go ba le medibu ka gare godimo ga lenyalo la mmago ke mo re reng sedimo se a tsena sedimo se tsena tabeng tša mohuto gore go no ba le nto e le dibadibang gore le be le kreye taba ya nnete gore ge lenyalo le ya go tla le hlaba kgomo le ye go hlaba kgomo ka lapeng le le swanetšeng gobane kgomo ya lenyalo ge e hlabela polekeng ye e seng ya maleba e ya bolaya. So mamago o robetše malapeng a batho ba la ga ba kgone go ka mohlabiša se se solanka o le gona wena ge o le gona modimo a sa go beile ka ye nako o swanetše re go thuše o bereke o hlabiše mmago ka lebaka la gore mmago a ka se dule kua a nyetšwe dihafo mara re ye go nyaka go tseba gore kokwa go lapa le le neng le maswanedi ya gore le ka ria lenyalo ke le lefe ka lebaka la gore kokwa go lapa le lao le nyakile a nnoši re ka se rie lenyalo ka fane ya botate mogolo wago and then ba botate mogolo stene sela ba sa se tsebe stene sela se sa begwa ke mo ke reng re santse re ye go nyaka go tseba rena go bana ba ileng gore tate mogolo wa lena go bana ba mmage be le ngwana bokae mo matabeng baneng ba masogana re santse re nyakišiše gore ge re ka kry-a e le gore mogala bola be e le ngwana a nannoši wa mo go masogana then re tsebe gore lapa le le dutšeng ka go lona gona le dutše lapeng le lerong and ge e le gore o beile o mogolo then re tsebe gore lapa le la re le bega jwang ka lebaka la gore re ka se bege lapa la mokgalabola and then mokgalabola a sa le tsebe o swanetše ka segagabo rena re ne go tšea modimo re mogatiše ka ga gage re ne go tšea modimo and then re tle re mogatiše ka ga gage re mmušetše morago re mmontšhe tsela ya lapa la gage. Thereso ya ditaba e re monno mollo mo santse a bolokele mosadi ya gage ge a monyetše so taba ya mmago le lena e tlo le tshwenya e ntshwenya ka gore o ne jwale prof ge ke gona ka mbotse ke re ke hwetša mebereko ke bereka di-3 months 4 months ke traile gore ke nyake stand ke senyakile stane sela ke foromile 40 bags go ka dira 2 room go na le everything e nka ya gaga mara o nuela a ke sa tshwara le tšhelete total a ke tsebe gore ke a senya goba go riegang wena ga o senye o leka go lokiša fela o lokiša godimo ga foundation ye e senyegileng mmamogolo a gore o sentše lejwa mara stopo se bolokile ke ba ga Chauke and then mmamogolo o ile buang ka ga Chauke go ya go senya lejwa ba ga Chauke ba le gona ba sa tsebe lejwa leo ke nte ke intla bang ene e re ke go hlalosetše mokgwa mongwe le o mongwe wa abeilweng a beetšwe go lejwa ga re phase re ya go yena re ya go kgopela tše di botse re phasa re ya go yena re ya go kgopela gore a re lwele gobane mokhuo o swere dihlabane mokhuo mollo mongwe wa beilwe a beetšwe go lejwa ba leloko la gabo ba swanetše gore ka morago ga nako ye e rileng mo gongwe ka morago ga ngwaga ba bue ba re le ngaka ba re ngaka re robaletše mokhuo
gore ka nako ye ba yang go yena ba ya go mo kgopela tše di botse a kgone go tseba gore ga ke sa le ntweng ke le ye mong la gore bana ba ka ga ba etla mo ba nkgopela mahlatse matlhogonono ke kgone go bafa gobane mohu o swana le wena le nna o ka se re tšea thipaši o ye golwa wa fetša wa re mola ke le ntweng wa re ke kgopela mphe lenyalo ke kgopela mphe mmereko mara ka mo wa mpona ke lwa le batho mohu o swanetše o mo diriše ntwe tee ke boletše gantši ka re mohu ge o mo fa letšwa a go no ra ka robala o ka se re elwa o robetše mohu wa mo tsoša o re tsamantweng wa mo tlogela a lwanto a gaga e fetša wa bua wa mo robatša gore ge bana ba etla ba kgopela tše di botse ba kgone go di kry-a so wena ge e le gore wa go phasa kua go mmago mo kgopela mmereko mo kgopela mahlatse a ka se gofe gobane mmago mo wena o mo phasang ga a gona o ile go lwa ande potšišo ke gore o lwa ka dihlare tše lena bana ba gage le sa di tsebeng ene a le tsebe gore ba mmeetše letšwa kae mo gongwe ba ile ka morago ga poloko ba ya kua go yena ba ya go bea letšwa leo a o tsebe ene lebitla le le beetšwe go letšwa ga go a re dumele le ya go lona kgafetša le bolela gobane ntwa ya mohu a e swane le ya ka le wena ge re ilwa mohu ga e lwa o alwa a lwa a boela morago o lwa ya pele go fihla ka nakong ye le yang go nyaka taelo e bitswang morobatša mohu le morobatša ene le gona pele le morobatša le swanetše le tšee letšwalela le lenyakele direction ya mo le yang go felela gona so batho ka moka ba ba tsebang ba ile ba thia matswa ba ya dingakeng go ke tshwanelo go bona gore ba buele dingakeng tša bona ba ye go lebelela gore matswa le ba beileng a sepela jwang ka re nako nngwe le fela le re bahu ba gabo lena ba kwatile a ba nyake selo go lena ke lebaka la gore sa le ba roma dintweng a ba sa bua le dintwa tšela ba thoma go bua ba hlabe lena ka mogae gobane ba nyaka go khutša ba lapile o ka se fe motho letšwa for gore a ye golwa 10 years o khutšaneng yena so ge o ya kua go mamago o ya go phasa o tlo go bala ene dilo tša gago di tlo senyega le go feta ke nnete gore ba sona di tlo senyega le go feta gobane o ntweng o phasa motho e leng gore o ntweng mara o monyaka tše di botse goba ya kgonagala gore wena o ka re o elwa le o ka re mola le sa lwa ntwa lena e fiša ka re mphe lenyalo o ka mpha wena ye no mara wa tsere malome ka kapa batho o santse o ba botse nnete ye ke no rela gore re santse re ba botse nnete gore mohu a filwe go letšwa ga a kgopele mahlatse ga a kgopele mmereko ga a kgopele dilo tše di botse re mo kgopela gore a re lwele go ba ba re tshwenyang mara le gona santse o tsebe gore motho o wa go lwa for nako e kae so lapa lela la geno se se lene mathata mang a mantši kudu lapa la geno lene mathata lapa la mo mmago a nyetšeng gona le ne le mathata gobane le bona mo gongwe a ba tsebe ngwetši ya bobona e ne letšwa so gabotse mmamogolo lena ge le mmotšiša o re letšwa le o tšo le senya neng jwang kae a go tseba yena ka baka la gore ka morago a lehu la mamaka o hlokofetše batho ba bararo ande batho ba le ba hlokofetšeng ba babedi ba bona mamaka ba le ka moteng bo gone selo ba ruruga dimpa ba a ya sepetlele ba mo traina metsale a ruruga ba mo traina metsale so ba mo tšea ba miša ngakeng a kela ya femba nthwela ya tloga ya re ke a tsamaya ke a mo go batho ba nrometše mo go wena ba fitlha a ya gona mo nthwela ya boela kwa bathong bale gore e boetše re kwele ka mokgoši ge go hlokofadiwa o mongwe wa bona o boletše a tla ka gae a kgopela koko tshwarelo a mo kgopela tshwarelo a re kgopela tshwarelo ngwana Majeke so ya ba ga hlokofaleng ga gage gore mamogolo letšwa leo le beile kae go regileng a ke tsebe mo ke mma ke sa tsebeng mare yana ile a bolela re ngwana gešo ke mmeetše letšwa gore babaji ba gage ba bonagale so a re tsebe ke tabe ya go femba ge nte bo e tloga mo go yena goba ke lona letšwa leo go ne go femba go ne letšwa
go femba ke go kry-a ditaba tša gore dilo tše di tswa kae and then go ne le letswa ke dihlare tša ntwa tše di gahlaneng tše di dumeletsweng gore di bereka mohu gore di ye go molwela go bao ba mmolaileng goba bao ba mo tshwentšeng gona ge e le gore motho o bolaile ke batho akere so ko re letswa ke makgaola ditshela gore o hlo o šupa ola ka monwana o hlo o ya ka ga mammang o moroga o rurileng mma letswa lona ka bolona le tenyakela tsela mohu wa go lebelela ka mokgwa e leng gore ge e le gore o jišitšwe ka gona a boela morago go ya le ka mokgwa ntwela ba mo jišitšeng yona and then a ya go totoela ke letswa leo akere and then ge mohu o la fetša go lwa o swanetše o tsebe gore o morobatša jwang o boletše ntong mo wa re wa apea and then go fetša go apea dijo di a fela le dula le ditholwane ka gae le dula le tšona le jala keng ke tšona dilo tše di phelang ka molagare ga lapa wa tseba lefase le sesi le fetogile lefase le fetogile mo e leng gore bontši ba batho be ba sa tshepe gore dilo tša go swana le tše di gona le rena tše dingwe re kgona go di kwa re ntše re le mo lenanegong gore ya Afrika Borwa ga botsene bokgoni nete bothata gore batho ba bantšhe bokgoni ba bona molaleng ka gore ge motho a kgona go romela setholwane se ya ka lapeng la motho se bula pitša di jela motho a be bokgoni bo ba gage bo nke ba no bontšhetša molaleng mo gongwe ba tla bontšha bana di-movie a sehlwalo ya batho ba bona bokgoni bo ba gage and then a bo bušetša morago ba se gobatše motho o ra re bophelo bo se se bo phelang ka molagare ga lapa la geno ke bophelo bo bojwa a se bo bose malome ka kapo nko tsena no ka mo o e feditše prof and then o e feditše gabotse thuto ye o e fileng le kgono e tlo phafoša batho ba bantši wa tseba tabeng ya letswa le gore ge re beetse motho letswa go ra gore motho la ga a khutšane so ga gone ka mokgwa e leng gore a ka re fa attention ka gona ge re nyaka go bolela le yena so thuto ya gore ge re fetša go bea letswa re swantse re check gape gore mohu dintwa tša gage di tsamaya jwang and then a boe a robatšwe so ke dumela gore ye o e bolelang batho ba ntšhi a ba itsebe a ba itsebe ke nnete malome ka kapa ga ba itsebe a ba itsebe ka gore go ra gore sale go beiwa matšwana pele e tšhaile jwale ke tlo kgopela gore ka ga 2 minutes ka 20 past re tsentšhe ba le ba bangwe kgaetšedi tšaka wena go ne le seo nyakang go se rolanyana mabapi le bophelo ba gago ga geno go diagalang nna gae ke na le ngwana wa neng 12 years ane ngwana wa ka o re bošego kore ga a robetše ge a tsoga o robala a apere ka apara ka tswala mara furugo nrela re mama ke a makala nto ge ke tsoga furugo ke ikgwetša e tlhobogile and then ke ne le ngwana gape o a neng le 3 years tšatši le lengwe o ile a lla ngwana ka 2 ya bošego a šupa mo oltropong a re mama gape tsoga ka re wa ke tsoga sesina a re mama ke bona tšhweni ke a makala gore ngwana wa ka o bona tšhweni jwang ka re a e tsebe ane sa le monnyane ke na le ngwana gape wa neng le 9 years ngwana wa ka sekolong principal o ile a mphounela a mpitša a re ngwana wa ka o bona tšhweni kwa sekolong ge ke tswelela ka re junior bothata ke eng a re mama gape ke bona tšhweni ebile ya mpetha ena ke re ke lebelela ngwana wa ka kgotša e le gore ngwana o rurugile sefatlhego and then ke na le lethwini gape lethwini la ka ke motho e le gore wa bereka mara anda a re ngwana gešo ke a bereka mara a ke tse gore ke berekelang and ke bereka season nngwe le nngwe go ne ngwa go ba reng ke dula gae ke a bereka mara a ke tse gore tšhelete ka e felela kae and le ngwana gešo wa re ya matric na re ya matric last year o apa ke hlogo mehle le mehle le o aneng 13 years ke ngwana thwini la ka le yena o phelalela ka hlogo se se ngwana o bona tšhweni sekolong tšhweni e betha ngwana a le sekolong
and gopola gore before a tlo e bona sekolong o e bona le ka gae wa e boneng a le ka gae ko monnyane wa neng le 3 years eba okay em le dula gole le sekolong a se kgola ga kudu le sekolong and then wo e leng gore o hlobogile diaparo a le ka gae ko mofe kwa 12 years first bonaka o ra re tshwene e bona ke bana ba babedi o mongwe e bona ka gae o mongwe e bona sekolong wa bona taba ya dikolo e boima ka lebaka la gore ge go swanetse go berekiwe tabeng ya dikolo go ba bothata tiiša ngwana gago tlhokomela ngwana gago phethela ngwana gago ditaelo montšhe ka gare ga dilo tše ngwana a di bonang ngwana a ka se bone ditšhweni and then a be a tsena le sekolo a be a phasa ka nako e teng go ne ye nngwe mo go yena ba nyakang go e bušetša morago ene tipotšiše gore tšhweni o le mmago ngwana o ka se dumele go lwa le yona mara ge yona e šetše e kgona go gobatša ngwana gago ngwana a no ruruga a bethiwe gomme a betha ke selo se e leng gore ba bang a ba kgone go se bona yena wa se bona go ra re ngwana o phela boima bo bokakang phoofolo ya go kgona go hlobola ngwana diaparo a robetše e ne bokotsi gobane e tlo mmajwiša gobane e tlo feleletša e gapeletša ngwano e monyaka tša phaku and then ya feleletša e le gore e mo fakela malwetši wa kry-a ngwana a šetše a no ba jwa a no ba le malwetši ya go gana go ema o kry-e le gore ngwana o no ba le malwetši ya mang a sa kwešišagaleng le swanetše le emaeme le tiišitše pleke le phelang mo go yona ke tseletšwa kae gae newstan ya moganyaka go raya gore ko moganyaka batho ba moganyaka ba swanetše ba hlokomele mara nto ntla bang gore nna ga ke re dula ka kwa gae ke dula ke nnoši gone jwale and then le twintshe la ka o ile a tsamaya dula mo go dulang mo staneng sa sesiak sesia ka ga robala o bane stan napile ra re ka gore re šetše re le babedi re le mathwini o mongwe a yo dula le bana ba sesiaka and then o mongwe a šale ka gae so nto e ntla bang ke gore ga go thoma go tšhaya one a ke sa tshwara ke boroko and then ke sa tleng ke sa tshwara ke boroko ke ile ka tepotse ka tethuta ntongwe ya gore 12 ge e tšhaye ke tsoge ke rapele e ke santse gore ke boele ke robale boroko a bo sa ntshwara wa tseba go swanetše go diragaleng sese lapa le lene nako kae le le berekile nna sentse sesia ka a robala ba mpotsa gore lapa le la ba le thegile mara ka ba botšiša ka re wa le thegile lapa mare sa robale ka mogare ga lona na wa tseba go swanetše go diragale eng sa mathomo re swanetše gore bana ba re ba bereke ya bobedi re santse re tseba re tšhweni e tlaišang bana ba etswa kae re swanetše re nyake go tseba gore na sesiago o robetše ga botse na re swanetše re nyake go tseba gore lapa le dihlare tše sa leng di bereka ka mo di tlile ka ngwaga mang motse o molomong ka ngwaga o swanetše o berekwa go swana le ge ngwaga o molomong go tloga dihlare tše diswa tabeng ya gore ge go beile letšwa o tsebe gore mohu wa gona o feditše go lwa o tlo o bona ge o ya go tšholola ditaola tša gago o lebelela mohu o mmona gore jwa le gona o feditše goba ga a fetša na mohu wa bolela o swana le motho mohu o swana le motho o kgona go tla ditorong a tla a le botša re bana baka ke lapile ke nyaka go khutša le tsebe gore ge le be le mmietše letšwa go ra gore mohu o nyaka go robala then mohu re ya mo robala prof ka baka la gore se se gape a re bolediše le o khumutletša ba a tšhaba bošego a re bolediše o kgone o bolediša o wa ka a nnoši ngwanyane wa ka wa firstborn ga mmolediša o wa firstborn o rileng mo go yena ke a morela re sese o nyakang a re ke nyaka mamago ke noko motšea ke tsamaye le ena lebaka le legolo ke gore ba šetše ba thomile go mmerekiša gore a tla feleletše a bolaya ka mogare ga lapa o tsebe gore letšwa le ne bokotsi o swanetše go le beya o le lebelele gore le eme jwang ka lebaka la gore letšwa ba kgona go le jika moyeng le boele ka gae and then ge le ka kry-a e le gore wena o le ngaka ga sebe wa thoma go lemoganto eo o tlo ba le bothata that's why o ekwa ba re go ne le sehlare se sengwe ba se bitša gore ke majikintamo ke sehlare sa go bušetša dilo morago so santše ntwela ge e boa e kry-a e le gore go ne mo wena o e beileng gona gore le ge e ka boa kampane e tia mohlare e boele morago mo wena o e rometšeng gona so re swantse re ye go nyaka go tseba gore na why motho e le mme
ba mmereke gore a boe a re ke nyaka go le tšea. So ngwana ga a šala a bona toro ya gore o re ke tlo le tšea ke bothata, and o tsebe gore go ka bona mohu a le ka gare ga bus o tsebe gore ba mmerekiša. Bese a e loriwe ke lehu ka bo yona, wa lora motho a tlhokofetšeng a le ka gare ga bus o tsebe gore motho o ba mmerekiša. That's why ba loi nakong e ntši ba gapeletša gore ba wiše dibase ge ba nyaka madi a mantši ka mogare. jale nte ntlabang ke gore se ge a hlokofala o ile a re go fetša o hlokofala go feta ngwaga, and then go feta ngwaga se a tla go nna ne ke dutše ile ka 10 ya bošego ke dutše mo sofeng a fihla a dula mo sofeng mo ke beng ke dutše go mapele e seng motorong e seng motorong ke dutše se toro eo. and then ke thoma ke dutše mo sofeng ne ke swere phone ke bapadiša phone na pele ke a thoma ke re sesi na pele thoma ke re ke a tšhaba na pele ke tšhaba ke thoma ke jika ke kgotša le gore a ke sa mmona na pele yona nako ka tsoša bana ba le ka ba bepula ka tsamaya le bona ka ya ga mamogolo a ka ke fihla ko ga mamogolo ka thoma ka mohlalosetša ka bothata boke. Mamogolo furugo a ndela rago re tla tšholola ditaola furugo re bone gore bothata keng. Na pele o ile a re a tšholola ditaola a ndela re aowa ke tšholotše ditaola ke re na ke di tsebe ditaola a re ke tšholotše ditaola še di tšona di re sesi ya lena o robetše. Eba o robetše o mmone ke mmone mamogolo a lena ke ngaka. And then mathata a leng ka mo jarateng le dilo tse di diagalang mo familing ya ga bolena o di bona jwang yena? A re tsebe ka gore nto ngwe le ngwe e hlagang ra mmotša. Ke yena wa reng o beile letswa? Ke yena. Alright, moroka ke kgopela gore ka half past go tsene ba le ba bang ge e ka ba gone le ye nngwe e ba nyakang go e tlhalosa ba tseba re ba ka gare ga 4 minutes. Wa tseba mo go riagalang malome ka kapa mo go ne bothata bo bogolo, ene go nang le bothata mmamogolo ba le ka ngaka ene ebile a le ka gae. Mmamogolo o swanetše gore a tiiše letsogo dilo tše ka moka ge batho ba di dira. Mmamogolo o swanetše go tseba gore kore go ne le nyatšo le ba nyatšang yena ka gare. Ke tlo le thuša fela ka gare ga thušo ye ke tlong go lefa yona. Sa mathomo go ya go thoma go tla dira pele tša gore le ka se thušege, go tlotla dipolelo tše dintšhi pele tša gore le ka se thušege, gobane batho ba e leng gore ba le tshwenya ba le tlaiša ba le sotla ba le bolaela magaga bolena ge re bolaela so ba thieditše radio ba tlo ba gona ba tlong go le botša gore yemang le ska ya kae le ka se thušege. Wa bona ge le ba babedi le so le hloka go šireletšiwa. O ka se bone mma go a dutše mo wa boa wa ya ngakeng go sa se ya ngaka ya re motho ya re o robetše. And gopola gore mmamogolo ke ngaka ye e leng gore ke dumela gore ge re ne le ngaka ka gae pele re ka tšwa ra ya go nyaka go tseba gore na bo moremi ba reng re thuša yena jwale ka ge bana ba sene batswadi ba hlokometše gore ba hlokometše ke yena. Ke seime mmamogolo wo a bolelang gore o beile letswa and mola mohu a bolokilwe ke ba bogadi ba gage. Letswa o le beile kae? Gopola gore sese o sa tšo o bolela gore difamily tše di be di lwa di ba ka stopo ka mantšwa mang ge re lwa re a lwa go ra gore ga re ne poledišano ye botse le perekišano ye botse godimo ga ntwe re e bakang, but mmamogolo o bolela gore o beile letswa. Secondly, sese o bona sesiage a sa robala a mmona a tsena mola a tlo o dula mo ga a fetša mmamogolo o re sese o robetše. Sese o robetše jwang? Mohu ga a bone ge re bona mohu go ra re mohu o tlhoka thušo ka boyena. No wa tseba ba ba sa tlo sokola ba. Sa mathomo malome ka kapa a ke no re ka boripana ka nakong ya nešetšeng ke no re hlalose gannyane. Mohu ge e le kgomo ya pakwa re mmaka. Sa mathomo re thoma go motlaiša re ya mmaka ba bogadi ba monyakela ngaka go ba moruti wa morobadiša ba ga bo mohu ba bereka mohu ka tsela ye le bona ba nyakang ka yona.
mokhutho mo swara tlhare tše pedi mo go yena ba re o bolaile ke ba re o bolaile ke ba dane go ditlhare tšela di swering o thoma go dira eng di thoma go lwa seng sa tšona a sa tseba gore ga e lwa a ye kae gobane direction e re e ya go lwa le bageno ba re ya go lwa le ba bogadi ba gagwe ka nako ngwe motho a bolaya ke ba gabo a bolaya ke ba bogadi ba gagwe mo gongwe motho ba atitšwetše ka ga e motho molomong a no ba a phela mo gongwe o ne molekani ya gago be a ne le batho ba bankantle batho ba le ke bona ba hlamileng dilo tše lena le difamily dilo seng sa lena le a hlabana mokhuela o thoma go dirang go šešerekana o gobatša ka mo o gobatša ka mo o gobatša ka mo o gobatša ka mo so taba ya mamago o swantse o ilokiše ke tlo le thuša ke tlo le direla ditaelo and then re santse re tle re yeng go nyaka go tseba gore badimo ba bolena ba reng le tlo tla gae ke le tšhekele pele ke bone gore seemo seeme jwang re kgopeleng ditaelo le tle le kgoneng go thušega ya re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola reception ka fale ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ina le wena Pendeso que tlohile mapulane aye a tše re kgantšhago ka tšona kudu o te tšwela ka mo a lefaseng la ka rathoke mo kgauswi le matlerekeng fa kgauswi le bo matatadibeng jwa luba enyorile pula gao batho utlwile selo sa motswadi wa ka le limit le ba ka titsebiša ke moka ba re fe go lela seborala tobela ya a ke go leboge malome ka kapa magagešo a re le dumedišeng ebile re le amogeleng dipitšeng tše kgolo le kae batswadi baka re gona ke bagamang ba ga phalane le baga phalane re bolela le mang ka ga phalane nna ke nna melita ke lena melita ee a ge molato ke eng mma go rena re tlile mo molato ke gore ka molalapeng la gešo dula di tsamaya gabotse re hloka thušo ya mathomo ke gore gone jwale ka se sebaka re tla ba ke batswadi a ba phela gabotse e thomile le papaka o tshwere ke stroke re ile ra ba sepela then ba tle ba re ke badima ke tsebe jwang a feleletša a ya tleliniking a phaka dipilisi gone jwale ka se sebaka ke mama le yena o hlakahlakane
then le yena ba re o na le stroke fela ga a tsoge ga a kgone selo re ile ra be ra ya docteng kwa kwaga doctor a re fa lengwalo ra sepetlela ko Steve Biko ba mo admita ba mo romela ko Tshwane District Hospital ba mo admita gona a dula tekanyo ya 3 weeks ga fetša a boa gae then ga ntša buile so re ntše re tsamaya re nyaka re botšiša bangwe ba re botša ba re ka molagae go na le mokgwa wa sedimo ba bangwe ba re botša ba re go na le mokgwa wa boloi ba bangwe ba re botša ba re go ne le taba tikolosi eke rena ge re robetše thata nna ke tshwenya ke se gatele then ebile nto e leng gore e nthomile gale ke sa tsena sekolo ke gale gone bjale ge ntše re dutše ka mogae re bogetše TV o ka re nakela pele ke nyako robala batho ba sa dutše ba bogetše TV nna šetše ke le motho o ka reng ebile le saene ya gona ge e tlo tla ke a tekwa o ka reng selo se tla ka hlakahlakana ba feleletša ke phaphama ba le mo go nna ba ntsoša mara ke le motho ke lwang bana ka lapeng ga ba robale ba banyane ba tsoga bošego ba lla and then ba ba tsenang sekolo ba bagolwanyana ga ba fetše sekolo and then go ne le mokgwa go no kry le gore go ne le mešito ka ga re thomile peleng bile re tshwenya ke dihlong di kitima le jarata nte ba reng ke sehlong go a fella kae go a tla dimankgaganyane di tsene jwang ga re tsebe thata ebile ka kamoreng ya sese ga di kgone o jwa ga re kgone di bolaya bana ba phapharega bošego thata ba gage ebile re itlamo o mogolo o letse a e ba ka mokgomong a tsoga a re ke bona dilo tše ke sa di tsebe gore ke dilo tša mohuta mang dinonyane le tšona di tlala molagae mola mo motlhareng ge tšatši le yo subela go ne mašata mang nampi le segale di a boa ge tšatši le yo hlaba di mo khoneng ye nngwe saete ko leboteng ka ntlhetšela so di ira mošito mo ka re batho ba swere dikgati dikota ba thame godimo ga ntlo masenka gona ebile ka lapeng a kgone o lantše re dutše so o ka tšhaba ngwana ebile o le tla kitima a tsena ka mo ntlong mosegare a re ke a tšhaba go ne le dilo di ntšhetše morago mara ke bone gore ke eng ke ngwanaka and then ke na le a botišu le yena o tshwenya ke ulcer and ke gale and then mo e leng gore ebile re lebane so sa le re no gotše re a leka re a fatafata thata nna ke phasitše sekolong mara ke ne mokgwa go timela ke di-result statement sa ka sa matric se timetše jwang ke sebeile ka ntlong ke na le certificate ka boa ka dira computer 6 months nyana so ka timelela ke di-result ke na le certificate ka ira gape se sengnyana ke course yang waitress so ke bola ko apply since nako ke fetšang sekolo ka the 2000 until gone jwale le ge nka re ke kry-a mmereko ke no kry-a maybe a kgwedi tše pedi ke tše dintši a botišulen se no bele gore na le yena ga gone mano mo go yena moo nto e leng gona ka lapeng go na le dintwa re alwa re le se wa re bona re bana ba motho mara ntwa gona ke engwe kgolo ga šetše ebile di-next door di tlwaetše lešata la ka molagae ga phalane and then ke na le bo sesiaka ba hlokofetšeng ke ba bararo ba šiana ka ngwaga go ne le ba bang o mongwe o ke mo latelang na rata o phela a etla gae mara a sa bolele ebile ke morela ke re sesekgano ya kae batho ba tseba hlokofetše ko ba rela ke reng ba hlokofala so ba šia bana re na le bana ba bona re na le bana ba rena be go ne le mongwe gape wa sesi ka molagae wa mošimane wa sesi a ka mogolo then a dule le rena o ne le madulang gona ka matogotogwana ga a fihlaga ke motho e leng gore dula le ene nakonyana ntšubana o tšwela montle ga boa re botša ka nnoga ra tšwela montle noga e ka šilešile mola a boe gape o dula le rena ga e tšwa fela pota ka ntle noga e ka šilešile tšašile le ebile go sene go hlokofala seseaka o ke mo latellang go tla malome le ngwanyane mo ba tla semakeng ba re noga šitšwile ka molapeng e ile kwa e tšwa ka jarate ya kwa nna ga ra e bona tšatši le leng gwa ba le ngwe e leng gore e bona ke bana ke timiša ke mpia so papa na le gona ra fetša papa a e bolaya gona mo nampile nte re tšhošitše nthata ebile ke taba batswadi ya bolwetši le tšwelopele ka molapeng be re kgopela thušo thata ka lona lapa lela la gešo
alright dilo di tsamaye ga botse re ya leboga sesi wa gare le kae re gona re gona sesi ke mang ke mantwa phalane go diragalang ka gae sesi mantwa gore re ngwale pitšeng tše kgolo re kgopele thušo ka gore go lapa la gešo a go bose go diragala eng a go bose go diragala eng re sesi tshwenya ke batswadi ba dirang batswadi ba di thomile mdala o botšhile ke stroke gona bjanong semaka ke mma le yena o mo wheelchair kgone selo ka moraka semaka ke dinonyane tše di tlalang le bommankgakganyane ngwana ka o feditše sekolo ane tšwelopele sorry so ba o sea ka labuta ka šiba le bona ba ne tšwelopele so le bana ba ba o seaka ka re go lapa le rena ba lekane ra tshwara ra lesa re felelana dipelo ka moka ntho e nnyane fela re botšišana go tlhaga nto ngwe e kgolo re gagautana ka gare go lapa so ntho nna ke kgopelang go lena ke kgopela thušo gore motse wa borena o tshwane le metse e mengwe e se ke ya ba semaka ntho ke kgopelang go lena dr moremi batswadi ba rena a re kgone ya felo ba re tshwere matsogo e se fo mma ka mokgwa leng ka gona ke ntho e leng gore a re makaša mmane le motho a tiileng a titirelang tongwelong mara ka gore gontse ra kuka re bja mo nnelo auseka ra kuka re bja mo a re tsebe dilo a di loke go šešhe re kane ka gore go lapa la gešo re ba le tshego ge re le so re tlešala re ngwala pitšeng tše kgolo ge re pota ka mo ba re bolela ka rena ge re pota ka mo ba bolela ka rena ga gone tšwele pele tata ngwana auseka o e leng a thwasa o thwasitše a boa mara dilo tša gae di tswaletše a tšwele pele di tswaletše ditlhare dilo mamang santse a re thuše re a ko ntle mara go ne le ngaka ka gare go lapa dilo tša gae ga di bereke gabotse ba di tswaletše mara o buile gabotse ntse a bereka mara gong jale aowa mabona timile ee ntate phalwane le kae ke ya šiwe yona ba go file yona tate ke mang ke Lawrence Phalane ke Lawrence Phalane go diragalang ka mola gae pa go tlalletša mo gongwe sebo sesi ba se bolelang ka mola gae tate Moremi a go berekega a go berekega ke na tsoga ke kwatile sale ba nna kola ke tsena mo jarateng ke nopela ke kwatile o no phela o kwatile alright ke kwa ba bolela ka problem ya ulcer alsa ke na le alsa ya go gobatša ya go gobatša treatment ya gona o e tšea gabotse ya ulcer treatment ya yona ke taba re ke tlogele go ja ke je ke se ka ja then a senge ba go fa mo gongwe dipilisi tše dingwe gore o di nwe pele before o ija ke a dinwa mara ke a tleliniking ba go tša re di fedile alright ke kwa kudu ba lela ka batswadi ba bosesi mokgekolo go nape go diragalang ka yena kore se le bontšhang semaka se segolo kudunyana mola go yena o dirang mokgekolo mokgekolo e na ile a mmakatša ke dutse le yena so o no ntšhentšhetša ga kwagale ka moganong e ba o kare o latlhegela ke o kare a wantse go ya a šifa jalo maoto a pala tlhaloganya e sa le gona le mosepediša sepetlele le yena o buile ba mmušitše and then a senke ba re ke bolwetse bo ba batho ba bagolo bo bo moswereng ao and then tabeng ya gage ya go latlhegela ke kgopolo ka ge le re ba sepetlele ba re ga se bolwetse bo batho ba bagolo le monyaketse thušo ya mohuta mamama sepetlele ba ile ba bolela ba re o thoma mo brain wa twate tlhogo eng ba mo scanne di-physiotherapy di-psychologist mare ba mo discharge so ge re tsamaya re nyaka thušo gape mo go ba bangwe ba re gae go ne le mokgwa wa sedimo ba bangwe ba re gae go ne tikolosi gae ba bangwe ba re go ne le selo ka mo se se re feretlang ebile re te tlhokomele le rena re tlo ba ka moka ga ra swana le bona batswadi ba rena re te tlhokomele alright badimo ba ka se letlaiši
ba golofatša batswadi ba lena lapa le la tate ke la tate goba ke la gabo ke la papa o te nyaketse lona mogalabe ee ka ga gabo kwa bokae ke wa bobedi kwa bobedi and then go ne last born ya botate ya lesogana ke first born ke ramogolo tlhokofetse o šetse papa ba le 2 papa go lena beile last born ee o tswile ka lapeng la gabo ee ka mo ga gabo ke ka mo gae ke ka mo and then lapa la botate le šetse le mang ge tate a tlogetse lapa la gabo le ngwetši mane a rena mama rena ke mosadi o mogolo go ne le mane a rena mara le ka se tšee mmane la mme ya ka lapeng la gabo tate gape nna re tseba kere that's why o kwa ke botšiša potšišo ye and then ke e botšiša ka lebaka la go tseba gore batswadi ba bangwe gore ba feleletse ba go bala a ba sepediše dilo gabotse mosadi o mogolo e le go mmago lena o be a swanetše go dula ka lapeng la mmatswalo wa gage le ratswale a gage ga bone motse last born go bana ba masogana ga e begelwe motse ebile ga e ne lefata gone jale letšeri ba tšere mmane ba mmeile ka lapeng la mmatswale go ra gore mmane santše a begele mmamogolo lapa go ra gore mmane ge e le gore o swanetše go nyalwa mmane santše a nyalelwe ka lapeng le lefe le e leng gore a sela maleba batswadi ba lena a ba sepediše dilo gabotse tate ba swanetše gore ge e le gore o nyaka mmane ya bana a monyakele stene and then lapa le la batswadi ba gage a le tšee e be lapa le le swanetšeng that's why go sokola yena ebile gape go bua go sokola mang go sokola mmago lena onkwešiša badimo ba bolena a ba rate nto e diragalang fela ba gapeletša ke seemo gore ba feleletše ba tšea batswadi ba iša seemong se ba leng mo go sona ka lebaka e le le a ba sepediše dilo gabotse go ka no ba go bile le ntwa ya bana ba motho mara a e gapeletše gore papa go lenatšo ka lapeng la batswadi ba gage ntle le gore lapa la mmane e be la mmane papa a boele lapeng le le swanetšeng lo tša lena di ka se loke go ne ntho nngwe sesi mo bophelong a e nyake ngaka a e nyake moruti a e nyake moporofeta gore a le botse yona ke setšo sa segagabo lena se no ba ka mokgowe ene solanka lena le se change le tlo go bala lešata ka lapeng la tate le tlo ba gona gobane medimong ya gabo lena le gona potšišo ke gore na tate sa a ria so o riela eng o ka se tšee mmane wa mofa lapa la mmago le papago wa tšea mosadi ya gago mogolo wa mo agela mola wa re ka mola ke gaka o crossa sedimo sa gago wa se tlhakatlhakantšha go ntšwa le letlo nyaka manyalo le o nyalela kae ka gae ka lapeng la bona batswadi ba mo bagileng ge papa go ga ka robala lo montšhetša gona ka mola lapeng lela ke re no go tšele ka ga borena ka mo agileng gona no e re ke le botšeng batswadi ba kgona go dira phoso lena le le bana le santše le ilokiše ande ntongwe ye ke nyakang go le botša motse wa lešata baloi ba o bereka ka metsi ya lešata ene gore baloi ba kwe diphiri tša ka gare ga lapa ba tlo make sure gore lena le bana ba ka gare ga lapa le lwe seng sa lena ene demo le thoma lelwa le ntšha diphiri o tsore ge motho a kwatile le se a se bolelang a sa kgona go meta gore ye ga e bolelwe ke bolelela godimo ye ga e bolelwe ka gore batho ba tlo yeko o no bolela e le gare yena o nyaka gore a bolela kwa ga le gore o boletše le godile sese le godile mo e leng gore nke be le šetše le ga lena taba ya balekane le ka ba kry ya balekane re sa buela mola re reng motho o riela lenyalo plekeng e wrong tšeang mmane le dule fase le yena potšišo ke gore ke mang a tlo tšea lelapa lela le mmane a leng ka go lona le ntšhe ditikwane le dithoto tša ka mola le dintšhe le re le tšhentšha malapa le exchange malapa le iša la tate mogolo wa lena ka mo le tšea la mmane le le iša ka mo e re ke no botšiša mo kganyane go tlile jwang gore mmago lena a tšo ka lapeng la mmatswa la gage le ratswa la gage before mmane a fihla
nna ke ge ke kwa a bolela o ka re o re ne go sene phedišano e botse e go sene phedišano papa mogagela ge go sene phedišano ka gae lasbone baneng ba masogana o aga motse mola gausu le tsela motswala o aga mola gausu le tsela o wa go khutša a fodiša lešata ka gae motswala o agela ngwana wa gage wa lesogana ge e le gore ko mogolo o khutša fao a emetše gore dikgaetše di ge e le gore ke tšona di riago mašata di tšwe di tšwa di ya ga bona and then ka nako ye e leng gore ke a maleba o tlo boela morago ka lapeng la gage a tlogela ngwana o mogolo ka mo ngwana mošimane ga a tšo ka gae wa mafelelo and then ka gore be go sene phedišano mmane o yena ga a nyalwa go tlile jwang gore mmane ya rena a tla feleletša tsena ka lapeng le ka gore ka mo a go ne phedišano nna ke tsebe ka baka la gore o ka re kokwaka ba boletše gore ga e le gore papa o dia ka mokgogone le mmane a banyakele motsa ba gaele kwa e be mama rena re a batle re batamaneng re boneng gore re phela jwang e be le gore o nyalelwa ka mola lapeng o tsena ka mola ga ko ka re mmašetšane la gage o nyetse o tlhabišitšwe bona ka mola ga kokwaka baba batho ba ka re sontše itlhe e boe sontše itlhe e boe e ne dilo tše dintšhi prof a ke re gone jwale ge ke nyala mosadi ke motliša ka ga maubane ka lapeng and then mmane be ba dula ka lapeng le le tee le basadi ba monna o moane mmane o tlile ka lenyalo re a kuša re o tlile ka lenyalo be ba dula jwang aowa nna re tseba mma rena mmane re ne mmone go njwala a nyadile a nyala ke mang ke papaka ga botse go ka mokgo ke ikwang o ka re le go ikwešiša dintwa di bile gona tša family before mmane a fitlha and then tate a tšwa go tekagela setene sa gage go tlhola peace and then mola a tšwele a boya a nyala mmane a mo iša ka ko o rialo a go ba le dinta rena re gotse mma a kane le motse le papaka go ya mma papa ya be le gore o a nyala gape and then ga a nyala a tšea mmane a mo iša ko ga gabo ee ka re mmanele ee ka mo ga gaga koko ka mo ga gage ke kamo mašaedi fela dilo tšeo ntwa ke bošaedi bo bogolo kudu malome ka kapa ke bošaedi bo bogolo thata ka lebaka la gore monna ga a nyala mosadi wa bobedi o mo nyalela ka lapeng la gage le legolo ge e le gore o phejane o mo nyalela ka lapeng la geno le gona wa mo agela ntwonyane ka mo a tlo gorogelang ka gona ene sa go makatša ke gore tate o be a dula le mmago bang a boa a nyala mmane a mmeaga gabo mara a dule le yena jwale o mo nyaletše mang a kere banna gantši go ka tšheka banna ba baneng le basadi ba babedi bontši ba bona ba gola le go tsofalela malapeng a bommane then tate wa ya se go mmane a le go mmamogolo wa tseba mo go ne ntho e sa sepeleng ga botse malome ka kapa nto bo se sieng ka ba le mošang yona ke gore ba sa tlo ba jwa gobane bana ba mmane ba dutse ka lapeng la mmamogolo gomme mmamogolo o dutse ka lapeng la mmane ba swapile malapa so ge le swapa malapa le swapa medimo ya bolena ge mogala bola ka robala la mohlabela kgomo wa gage la mohlabela lekgeso la gage ka molaleng ka gona le tlo mo riela plekeng e rong ene bona gone jwale batho ba ge ba tlhokofala ka moka tate o tšwela lapeng la ga bobona le mma go bona o tšwela ga bobona mmane o tšwela kua gape batho ba ba sa tlo tlhaka e sa le forogo wa bona batswadi ba bona ba ballang ka bona a gone gore ba tlo loka ntle le gore ba lokiše mathata a bona ba sa le gona lena ge le kwana bitšang meeting bana ba mmane ba ye ka mo lena ge le kgona le ye ka mo jale a kere o tlo kry-a tate a bagetše ntlo a matsa ka ba gore batle ba tloge ka matsa keng ba yeng dintlong tša botate mogolo tša gale jalo go a swana malome ka kapa o ka llela ntlo ya tate
ya go diba bophelo ka moka wa tswa ka mola ntlong yela wa tla ka mo wa tla wa felletša o wa ga double story ka mo ko kwa lena o sa phela aowa borangwane ba gona boramolo ba gona ke ramogolo fela be le papa le ramogolo fela ramogolo o sa le gona o tlhokofetse o tlhokofetse ene o ne motse wa gage ramogolo ee go dula abuti a butufe sure bana ba ramogolo ba kae ga a nabo o ane bana ee and then tate o ne bana ba ba kae ba masogana tata go lena tata go lena ke a o ne bana ba ba kae ba masogana ka gae ke abuti a nnoši a nnoši ee ka go mmane gona mošimane ke raka ga bolena ka ga borena ke abuti fela nna jale ge a tšwele a dula ka lapeng la ramogolo la tata ge le tlhokometse ke mang ke rena le tlo nyalwa gape lena napile go tlo diagala mara a se gole di no ba gona ka magao sese ke ditšhepena tšhepe a ke le botseng ngwana wa lasbone ga a ne lapa o šala le thoto ya batswadi ba gage abuti ga le so ke ngwana wa tate wa mosadi o mogolo gare ga dikgaitšedi ya ba yena a nnoši lapa la koko abuti o swanetše go šala le thoto ya lapa la bakgalabe la ga botate lapa la ramogolo le swanetše le nyake le ngwetši ya lapa lapa la mmane lasbone ya lapa la mmane e swanetše go ya go ba lasbone ka lapeng la mmane lapeng la maleba gonne le ge ba ka re sepela lo dirang phorolo ka lapeng la ga botata go lena lo e riela kae ga koko ka mo go dulang mmane ee re a kgono ya then mmamogolo o phorolla ka ga mmane lena le o phorolla ka ga mmane ene a ke no re nako ke nnyane gare ga malapa ile a mabedi ya lesone legolo ke le lefe ke la mma ke la mmago lena lapa la mmago lena le feta la kokwa lena ao gare ga lapa la papa go le la papage le legolo ke le lefe ke la papage so and then go ra re papa go ka ge ile lasbone ya papage swanetše gore lapa lena le boele lapeng la tate mogolo wa lena le swapile malapa lelo tša lena di ka se loke a re laele prof re ba fe difone so ba tla bua gabotse le meloko le metswalle ba swantse ba boe then re tle re ikwa gore meloko yona e reng malwetse ya gona ke tlo le thuša ka ona di-alsa di gona ka ge ke boletse ke tsena mo kare ke bereka le mangaka sekgowa ke bereka le nna ke tla bona gore le ba bang ba ke bereka le bona ba mangaka setšo tateng ka mo thuša jwang le lena nka le thuša jwang go dithokolosi go ngwana a sa berekeng e le re ntong ba ga ga e bereke e ka se bereke gobane ntong pe e dutse plekeng e rong ka mokibelo re bina ga matlala le kgwelere go ne phekolo ya meropa sontaga re goroša ke moganyaka gore ke kae manapiane go sasa magagešo re phetha ditaelo mokibelo re tlo bereka re o tšhaiša ka 10 ka lebaka la phekolo ya meropa e leng gona ga matlala le kgwelere ga moraba ge ke tsamaya ga e koši ya mangaka ke bereka le mmakola ke na le ngaka Ngobeni le ba bang ba ka gae ba ba tlo le thušang ba le ba jwetšang seduleng e tlang ke tle ke le thušeng malome ka kapaga ke leboge le batheeletši le babogedi le balli ba rena ke a leboga a ko go leboge professor Moremi re leboge balli ba rena re leboge motheeletši ka la ka kapa maubane ba 96.3 FM ba www.mceras.co.za go tšwa go nna ke le moromo tša maubane ke tšwele